kublai shibunya pi baju sotanat bampe je kanika kubor hakanika channel katkum kilat patu kubor balami mentaka sengi ka arpo pratrik naitung arhaja arpuwei ka Meghalaya Board of School Education headquarter tura klapen bana pajba bat kala ongru bagi ka result jong ka class 12 science bat ka class 12 commerce kan sapen bana pajba no haka laipo trik naitung arhaja arpuwei hakapor khatwei baje men step bat yaki booklet ki jong pi phila ban download na po ka website mbos.nic.in kat ba yaki result ki jong pi phila ban page le ni download na kini ki website bal ai harum number way www.makeresult.nic.in number r www.resultshiksha balai www.jagranjosh.com basau www.exametc.com kini kideki website bala ai daka MBOSE bad ya kane la pen shisha da minister bade page ka puli puti hapo ka jela Meghalaya ublatip ka tengkum ula komen ramboy ula upload ya kane hapo ka Twitter account ka jong u menta kasngi tena kalyang ka jonga ngakit bo kiryang ya pi baro ki para khasi jantia ki ba abya kanika result ba pin ya pas bah I wish you all the best but kublai shibuni pi baro